Arambai News Guwahati da Maitelongi Pau Tabiribasingbu Yan Hanlumuktada Chingangbam Susitra Ranina Kurumjari. Hauzik Pungbam Masi Fawagi Oina Maruiva Samlapa Pau Kara Luminarasi. Chayolamada Ahumlak Tienba Silchar Guwahati Silchar Express Train Nasi September Maridagi Rongya Station Yongna Chelagane. Rongyadagi Nungtil Pung Ahumga Minute Nipumangadagi Tarakpaduna Changsari Amadi Kamakyada Leplamlaga Guwahati dagi Numidang Wairam Pung Manga Makaidagi Muktagani Aduga Silcharda Nongalamdai Pung Marirom Tabada Yogani Aduga Silchardagi Numidang Pung Taraga Minute Tara Mangadagi Amuk Tarakpaduna Guwahati da Matang Numitki Ayuki Pung Nipan Makaida Tungani Aduga Rongyadana Ayuki Pung Tara Makaida Yogani Haide Assam Manipuri Mera Paibi Apun Balu Ampal Gilamsing Makada Lariba Mera Paibi Unit Singbu Mating Lane Tabak Tohanabagi Pandam Amaga Iroinana Ngarang Mitei Imanupi Lup Pan Gram Part 3 Bandor Mamang Lekai Maning Lekai Amadi Boro Bandor Kul Ahum Punna Mipam Ama Pamkre Mipam Aduda E Binodini Beni Mishra Jagadananda Sarma Laishram Satyajit Seram Herazid Oina Maniton Tangzam Rosena Matang Sitna President Chief Guest Amadi Guest of Honor Oike Mifamgi Nungi Warol Piraduna Prabharani Sarmana Hauzik Makugi Kun Ahumasi Lairiba Mera Paivi Asi Punna Ampalga Chatminanaba Hotnaminasi Haiki Thoramga Mari Lenana Kunaya Sida Ima Mera Paivi Sing the Logodaba Todang Singi Matangda Wakalon Pongdokna Ki Thoramasida Fanjobam Indrajit AGS Amsu Amadi Amila Devina Jingbasu Wangang Ki Ngarang Makalgi Mipamama Manipuri Guest House Konjang Lekaida Luki Chairman R.K. Sanahal Amadi Guest Oina Kaisam Vidyapati Mani Singh L. Krishna Mohanna Daisafamduna Pangthokre Mipamadu Damaroi na Hogzik Manipur Tholiwa Kangluki Irang Asida Kari Kari Mating Pangba Yaba Loyana Taragi Jaisu Haiba Manipuri Lubasiga Paminaduna Kanabagi Matangda Mipamadu da Tinkiba Miyamna Masamasagi Oiba Wakalon Pongdoknaki Mifamadu da Arambam Nandababu Dr. K.N. Chan L. Champalal L. Robindro Amadi Y. Nadia Chana Chingbunasu Masamasagi Oiba Wakalon Fongdoke Loishalakpada Warip Oina Taragi Jaisuga Atuamatamda Manipura Chatuna Wari Sanaruba Makalgi member organization Singna Tha Thagi Oina Makalda Selgi Mating Pangbiba Haibna Chingba Warip Kya Lauke Haina Makalgi convener Seram Herazit na Thadorakpa Chirol Amana Pongdorakle Mutumongbi Kunjamani na iba Hanba Sereng Lairik Wakchingi Gulab Pongkre Manipuri Sahitya Parisat Assamgi Sonai Masana Sinlangduna Kalivari Sonai de Leiba Lairik Kongi Sanglenda Pangtukiba Lairik Pongbagi Thoramda Thongnauzam Singha Zidna Mipamapu Manipuri Sahitya Parisat Assamgi President Ngangom Joy Kumar Amadi Vice President Ngangom Basanta Kumar Bharati Bhattacharji Principal Durgapur Narayan Higher Secondary School Udharbon Haurongbam Ranjit Huyam Narendra na Chingwana Athuba Mithung Amadi Ikai Khumlaba Mithung Sing Oike Asumna Aibis Asina Manipuri Sahitya da Anoba Leichalama Hapkat Pirakpabu Mayamna Thagat Pafongdoknaki Maku Pungning Thogat Poina President Ngangom Joy Kumar na Lupali Sing Manga Khudol Oina PK Mutum Ongbi Kunjamani Kalivari Sonai de Leiba Mutum Harimohan Giloina Bini Maki Poknafamna Nambol Manipuragini Aibalub Assamgi Taramanga Suba Chahigi Mipam Nongo Chupna Rajbari Awang Sri Hari Mandir Jogijanda Pangthokre Ayukta Saknaraba Aiba Saisakpa Samasevak Laikhidraba Hizam Pradip Kumar gi mitamda tinkiba miyamna Leishukatuna Ikai Kumnaba Utkibaga Loidana Maki Maramda Naina Mipam Ama Laren Lakpam Ngaubna President Ngangum Guna Kishore Maitram Mahendra Hizam Ongbi Binodini Amadi Irom Nanda Kishorna Daisafamduna Pangthoke Laishom Gulab Nami Pama Poiduna Pangtokiba Apongwa Mipamda Tensuba Manihar Pukrambam Ongbi Nayan Lay Ayekpam Kunja Mohan Amadi Nepra Mayana Chingbana Akanaba Mithung Sing Oina Saruk Yaki Mipamasida Laren Lakpam Ngobana Iba Bharat ki Akhanabi Aibi Sing Hainaming Thonba Aiba Lupki Maudra Taret Suba Larik Amasu Makum Hangdoke Salam Induna Watim Biduna Sering Saidinabagi Thoram Amasu Aiba Aibi Kunmangana Saruk Yaduna Pangtoke Thoram Sing Asida Pogay Sangbam Ibem Lay Amadi Taurim Ongbi Nongmai Leisna Anina Anchor Oike Tangzam Chauren Amadi Longzam Kamal na Thagat Wahi Piduna Thoram Loishin Ki Soiba Mongbi Ibem Jana Saiho Ishay Amadi Sairo Ishay Sakhi Haina Secretary Tangzam Birendra na Thadorok Pachirol Amana Makatana Kangalakle
Haukiba September amadi anida Lala Rural College ki Bengali Department amadi IQAC na sinduna Society Literature and Culture of Northeast India haiba hiramasida Assam University ki Bengali Department ka khusam naduna National Seminar ama college asida pangthokre ahan manumit ki hokdokpa session da Deepak Kanti H President GV Lala Rural College Professor Devasis Bhattacharya, Head Bengali Department, Assam University. Dr. K.N. Chan, Retired Head Manipuri Department, GC College, Aduga Hokzikna, Manipuri Advisory Board, Site Academy, New Delhi ki member na Guest of Honor OIK. Dr. Himobrata Chakravarti, Principal, Lala Rural College, Chairperson, Loinana, IQAC Coordinator, Dr. N.G. Dayamoy, Head History Department, Lala Rural College, Su Daisa Firm K. Dr. Lakshmi Nath, Head Bengali Department, Lala Rural College, Nataram Opagi Warol PK. Anamika Khersa, English Department, na host oidina pangthukiba session asi Dr. S. Sonali Roy, Commerce Department, na Thagadwahi Piduna Lushinki. Technical session na chingba session kayasu pangthuki. Dr. K.N. Chan, na Chairperson amadi S. Devahari na Rapporteur oidina pangthukiba Manipuri session da Dr. L. Nipamacha, Kasar College, Dr. N. Mangalai, SS College, Hailakandi, Dr. Usarani Sharma, Janata College, Dr. Saikhom Robindra, Janata College, Dr. Sagapa Merina, Nehru College, Dr. Naurem Vidyasagar, GC College, Dr. H. Nirendra, Janata College, Dr. O. Usarani, Dr. K. H. Manindra, Amadi Dr. S. Devitana, Wahang Pahong Kayasu Tauke. Dr. L. Musindra Thoramasigi host oiki September ani numit nini chanbagi national session asidasu Dr. K.N. Chana chair da aduga K. Jilangambana rapporteur oiki ayuki matamda Dr. M. Sani Radhamadov College, Dr. M. Sanjita Nehru College, Dr. C. H. Manikumar Radhamadov College, Dr. K. H. Hemavati GC College, Dr. L. Mangala MCV College, Dr. L. Musindra Lala Rural College, Dr. Y. Ibemsa MCV College, Dr. Sulekha Kasar College, amdi Dr. R.K. Tamphasanana Chingbana Je Pathoki. Ngarang nomaizing numiki ayukta Manipuri Chanura Khorzailu ki President S. Jayanti Devi ki yumda Hizam Irabot ki punsigi maramda akhanaba thorom ama pangthoknabagi damak lupki President na mayai tangbal da phamduna mifam pangthokre. Mifam asida ZPC Anita Devi amadi lupki General Secretary M. Sobita Anjana Dhirarani Bina amadi Sorojini na chingbana saruk yakhi. Langliba September tara nomaizing numit Khorzailup na sinduna Irabot ki punsigi maramda sairing Hidanabagi Thorum Ama Pulertol Junior College da Pangthok Lagani. Langliba September Nipan gi manungda Masamasana Ijaba Sairing Lupki Secretary M. Sovita da Pishin Birak Nabasu Ningsing Lakli. University of Science and Technology Meghalaya USTM gi handaki English ngani kulhumdo gi examination da Sanathoibi Sharma na MSc Applied Biotechnology da gold medal laurakhe. Sanathoibi Kasar Sribar Saralekai gi Budhi Chandra Sharma madi Memcha Devi Memcha Sharma gi machanupini. USTM gi Applied Biology Department ta MSc in Biotechnology loirakhi. Sanathoibi hauzik makhathana PhD tongnabugi thorang tawri. Hauzik Manipur gi pauda. Ngarang Sekmai Kendra gi Loitang Khunok da CPI Sekmai Local gi Nipum doi suba chehi gi conference kai roina na Manipur Territorial Integrity Man ki khongjang chathakre. Comrade Haikha Mani Zaumi Teina President am the state ki luchingba Comrade L Thoiren M Joy Kumar amadi Comrade L Inangchana chingbana Mayai Tangbal da lengsin ki. Party organization amadi political report khuding da ngasi kuki terrorist sing na lan horakpadagi thokliba wathosigi matangda history udki amadi CPI na local miyam ga loinana thengnabada saruk yari su haiki. Comrade Thoire na haiki English maga chamapan niputeret amadi English maga chamapan nipunipan loinana thengkhang kaya da CPI na Manipur apunba saktam kananaba Thengnaba haibasi thongmi singi thodangni lengakna togudaba thabak mapung phana togdabadagi thodang loribani lengak pariba BJP gi asoiba kaya asi miyamna dandi pigadabani haiki ngarangi mifam asida M Joy Kumar All Manipur Nupi Marup ki President TH Sakhi amadi Secretary L Sumati wala su wangangki Manipur gi saktam kaibe yaroi chingda poppy plantation kudakta thingu illegal migrant cookie sing kudakta halan ko amadi in club jindabad habina chingba kholaw kya su lawki
पार्टी असी हेन मपांगल कलहनबा लोकल काउंसिल सेम्बगा लोइनना कॉमरेड नोंमाइथिम गुनिंद्रबु येनबा अमत लेतना लोकल सेक्रेटरी ओइना खनखी मोब अटैक अमगी मतुंग मणिपुर लॉयर सिंगना प्रोफेसर खाम खान स्वान हाउसिंग की केस की हंदोखरे कुकी प्रोफेसर खाम खान स्वान हाउसिंग की दमक मणिपुर हाई कोर्ट रिप्रेजेंट तौखिबा सिंगजमैदगी एडवोकेट सोराइसम चितरंजन की मयुम खुइसाउनरबा मियामना थोमजिलक्तुना कांगखोंग चाइहनख्रे थौदोग असिगी मतुंग चितरंजन अमदी अतै लॉयर अहुम हाइबदी विक्टर चोंगथाम टी.एच. जिंगो अमदी ए प्रिय कुमार शर्मना मणिपुर हाई कोर्ट प्रोफेसर हाउसिंग की दमक लेपनबगी वारेप लौखी हौखिबा ऑगस्ट 18 हाई कोर्ट असना मेमो अमा फाइल तौरदना केस असिदगी मखोय विथड्रॉ तौरे हाइना खंगनख्रे मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन चंडीगढ़ की प्रेसिडेंट चिरोम सुबालक्ष्मी थादोरप चिरोलमगी मतुंगिना चंडीगढ़ लेरिबा यूनिवर्सिटी कॉलेज अमदी स्कूल सिंगदा एडमिशन तौर उरबा अनौबा अमदी अरिबा महैरोइसिंगना एसोसिएशन असिगी मियुतसिंगना येंथोखिबा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अदु मागी मागी यूनिवर्सिटी कॉलेज अमदी स्कूल सिंगदा यारिबा मखै थुना यांगना सबमिट तौगदबनी करिगुंबा रजिस्ट्रेशन अदु मसादा यारोक्तबा थोक्लबदी पीरिबा हेल्पलाइन नंबर हाइबदी 7085386450 अमदी 60097 00017 दा कांटेक्ट तौबिरकनबा हाइरक्ली फॉर्म असी पिसुलुगदबा मियोइसिंग अदुना खरिगुंबा खुदोंथीबा अमा हेक पिसुलहौदबा मियोइसिंग अदुना खुदोंथीबा अमा हेक मायोकनरकपदा मदुगी दाई एसोसिएशन असिना लौजरोई हाइनसु मयेक सेंगना पलकली हौजिक अतोपा पाउसिंगदा मेघालय रेगिंग की तमथीरब सक्तम क्लास 10 तमलीबा JNV महैरोई अमा सीनियर महैरोई सिंगना रेगिंग तौबदगी हॉस्पिटलाइज तौख्रे तमथीरब थोंग असिगिदमक महैरोई 3 रास्टिकेट तौख्रे दुगा अतै अतोपा महैरोई 10 अमना खरनिगी ओइना सस्पेंड तौख्रे तौदो असि हौगिबा सेप्टेम्बर अमा मेघालय की ईस्ट गारो हिल्स की मनुंग चन्ना विलियम नगर लैबा जवाहर नवोदय विद्यालय थोखिबने क्लास 11 की यामद्रबद महैरोई 15 कामद विक्टिम महैरोई असिबु कौशिलगा इकाइबा पीखिबगा लोइनना मसा सोकना फुचैबा तौखिसु हाइरि महैरोई असिना कासिदगी थोरकलब मतुंग ऑथोरिटी दा खंगनखिबगा लोइनना यामद्रबद महैरोई 5 की ममिंग पलखि ऑथोरिटी न माकपु खुदकता तुरादा लैबा हॉस्पिटल अमदा पुखतखि अमदी ममा मपादसु खंगहनखि विक्टिम असी हुजिक्ति खुदोंग थिनिंगाई ओइद्रे हाइरि काहेनबसिंग असी जुवेनाइल लॉ की मखादा मखोगी मथक्ता ट्रायल चथरगनी FIFA World Cup English ani kuntaru qualifiers Guwahati na yumbu oiduna pangthoklagani Assam Lengak na Sarasigi maming leraba hotel Ginger Hotel amadi hotel asigi lam Silsako Bill Reservoir samgat nabagi damak lawshilagani panbayai Ginger Hotel asi matam sangna Assam Lengak na eviction tawbangamdana leirakibani Assam gi CM Himanta Biswa Sarma na lagliba September 30 thoi Shillong da Karbi Hampton Guest House building sangaragani Assam gi हानगी DGP भास्कर ज्योति महंतना अंगांग मरीलिनबा इशू सिंगी मतंगदा रिपोर्ट तौबदा चेक्सिनना चनिंग ताना रिपोर्ट तौनबा मीडिया की मियोइसिंगदा हाइजख्रे गुवाहाटी एयरपोर्ट ना रिकॉर्ड होइना हौकिबा अगस्त था सिदा पैसेंजर लाख 3.9 मुक हैंडल तौखे मणिपुर की ख्वाइदगी फतबा मतम हाइबदु लोइख्रे हौजिक शांति की मतम लागले हाइना असम राइफल्स की DG ना फोंदोख्रे मैतै फंबैना मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिगी मायोक्ता सेप्टेम्बर 18 फाउबगी ओइना ब्लैक सेप्टेम्बर लाउथोख्रे इंग्लिश अंगनी 15 दा म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक लीड तौखिबा पोथारबा आर्मी कर्नल नेक्टर संजनबमना मणिपुर थोक्लिबा इथनिक वायलेंस असि हैंडल तौरगने चही 5 गी ओइना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट ता नेक्टर संजनबमबो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉम्बैट ओइना अपॉइंट तौख्रे मार्कना 19 जुबा स्पेशल फोर्स ता सर्विस पिरखी कृति चक्र अमदी शौर्य चक्र पीदुना इकाई खुमनख्रबा लेबागसिगी ममिंग लेरबा आर्मी ऑफिसर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जस्टिस वाई चंद्रचूड़ना हौकिबा थांगजु नुमित मिजोरम न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स लेबा गुवाहाटी हाई कोर्ट आइजोल बेंच की अनोबा बिल्डिंग मसामक आइजोल लाक्तुना संगाख्रे नागा पिस्टो की मरी सुबर राउंड मथंग चयोल न्यू दिल्ली दा फमलगनी NSNIM की खुदपु टी मुवाना लमजिंगनी अदुगा
India Lengaki Maiki Degina Interlocutor A.K. Mishrana Mute Oina Saruk Yagani. Hanagi President Ramnath Kovind One Nation One Election Committee Makuk Oiragani. Congress Parliamentary Party ki Chairperson Sonia Gandhi Laihu Hubadagi Sar Gangaram Hospital Dangarang admit Tokre Maki Fibam Kudong Tiningai Oide Hairi. Durant Cup Final da Mohan Bagana East Bengal Bu Amasinoda Maithiba Pikre Dimitri Petratosna winning goal asi chanki masina record oina Mohan Bagana Taratare Laksuba oina Durant Cup title asi Lokibane. Indiana Pakistan bu Taruk Mari da Maithiba Piduna Asian Hockey 5S World Cup qualifier oikre. India Amadi Pakistan gi Asia cricket match nong namara moiduna yei thokre team animakna point amamam phangki phibam asida super 4 stage ki oina qualify toba ahanba team Pakistan na oikre amadi Zimbabwe cricket team gi speaker oiramba head streak ngarang September ahum laikhidre masagi chahi nifumapan sukre mahak matam sangna liver cancer ga lanthingna duna leirakhibani. Ngasigi oina di Arambai News Guwahati da Mithilon gi pau sandok chaba matang sta loisin javaga loinana tabiri basingbo amkaso hanna khurumjari.